ka bogusonyane e mametseng jwa le bopaki bo tshosang ho tswa ditho tsa mehleng tsa kereke ya Living Waters ka moetapele wa kereke ena eleng Archbishop Stephen Zondo. Ditho tsa mehleng tsa kereke ena ya Living Waters province ya Gauteng di lebile jwa le commissioning ho teka ditletlebo tsa bona mme ha mamedi paki eo eleng setho sa mehleng tsa kereke mme buetsi le moruti Andile Mali ore seo Archbishop Zondo a se etsang kerekeng ena hae ke o nka tšhelete o ditho tsa kereke. I was having 4 to 5 cars in my yard, and then we will do everything for him. When he said give, we give because we thought we give to God so that he can keep our things. His kingdom is cruel. You cannot take the money from his kingdom. His kingdom is taken from the people of God, from the zombies, so that his kingdom can be rich. Mali Mamedi o boetse ore Bishop Zondo o tshepisa ditho tsa phutho ya hae ntlo tse ntle tse majabajaba tse kgolo mme o boetse o seolla batho ba o le ditho tsa kereke ka hore ba dula dibakeng kapa dintlong tseo a di hlalosang ka hore ke di RDP. He promises you wealth, beautiful houses, big cars, a better life, because he will even mock his people that you cannot be in that church and you said you have a house which called RDP. He will tell us that RDP means reduce deep in poverty. Wow. Mali o boetse ore Archbishop Zondo o sebedisa matla a diketso tsa bosatane ho bolaya batho ba leng kgahlano le yena. I heard that most of the girls, they will go to Pastor Poswa office to complain, but they will never get help, because even the same Pastor Poswa, his wife, he is a victim now as we speak. Mono Mamedi ke moruti Mali a neng a tswela pele o hlalosa hore ho bile di diketso tsa tlhekefetso ka tsela ya thobalano tseo basadi ba kereke ba tshapang ho di hlalosa mme he Mamedi hore moruti kapa Archbishop Zondo o sebedisa matla a diketso tsa bosatane hore a bolaye batho bao ba leng kgahlano le yena. When he is fighting you, he will tell the whole church, the prayer warriors, the pastors, to write the names of the people that they are fighting him and anoint with a red oil. And then he will take a spear and he will curse. Where now when you're at home, you will feel that, look, I don't feel okay, man. It's like there is a moving object. It's like, oh man, something is not right with me. It's by then when Archbishop Zondo, he is killing people. Because I was there in that church. Setho se seng sa mehleng sa kereke se hlalosa ka tsela o tšhelete ya hae ileng ya nkua ka teng ke kereke ena nakong eo a neng a hloka thuso ka ho fetisisa. The problem that I had was every time you want to go and see the bishop, it's a different story. You need to pop out money. And that made me cross. I felt that, you know what, I've been used. I was actually there, you know, actually in my mind serving God, but to my surprise, it was in a cult situation. Soli Popedi ibileng setho sa kereke ya Living Waters ka nako e telele dilemo tse 5 kaofela ore ho boetse hona le diketso tsa ditlaleho tsa peto tse entsweng ke Archbishop Stephen Zondo. There are people who said, there's a lady whom I was talking about to say was sexually abused by him and the pastor, who said, I was like half myself, half in this world, half in that when I could see everything, but I couldn't fight back. You know, it's like you end in that thing when they explain, to say, it's like I want to push him, but I can't. There are also well-known celebrity gospel singers who will never come and talk. Let me not say you will never, who don't want to come and talk about it. It's happened to them. Well-known, very famous in South Africa. It's happened to them. This one daughter of the mother who's also going to give her testimony said, somehow, you know, God works in mysterious ways. Some say they were just like off. She could see things and somewhere she slept off from his office in Everton at the church, because most of them, these rapes are happening at church. When she said she ran away, only to find that she was half naked. The ushers that side ran after him,
grabbed her back and said, no, a demon, it's not her running away, it's the demon that is running away. Grabbed her back so that Zondo can finish raping her. Modulasetulo wa komishene ke Luka Mosoma. We actually received very shocking and very gruesome stories about what is happening. And what was really pronounced is about the use of demons and the spirit of the dead. As a commission, it's a new area which we need to understand to dupe our people, to fill their churches, and make sure that these people can be used as cash cows for individual pastors to improve or to feed their own lavish lifestyles. Mamedi ha ditaba di sa eme jwalo re buisana le Archbishop Stephen Zondo ho utlwa lehlakore la hae ditlalong tsena tse tekilweng jwalo ka pele ho commission fela ha Mamedi hopola re betse re o fa monyetla hore ebang ona le potso ho Archbishop o ka etsa jwalo ka ho letsa mohala 089 510 4589 089 510 4589. Archbishop ha re o amohele o seng hona nano lena la mathumisa ho le CDFM ke tshepa o rutsuhile. Dumela ntate, ni Bishop Zondo wa Everton bakeng tsa Orange Farm le Small Farm. Ke dumedisa wena ntate ke tswile, ke dumedisa wena le bamamedi bohle ba le CDFM o seng ka lebitso la Morena Jesu. Amen. Bishop, na commission re qale mo e se ikile ya buisana le wena. Me hape ba o fa monyetla hore o tle o hlahelle ka pele ho bona ho tla arabela ho tsena tsohle tse o qoswang ka tsona. Ntate, commission ha iso mpitse. Ke nna ke leng ka ditsa commission. Wa bona ntho tse ka fela tse ba di buang, ke ba dusitse ka makgetlo a mane. Ka 2018 ntate ke na le bopaki, ke re ke na le bothata. Go yon le tlo nthusa jwalo ka le batho ba mediator batho ba khotso and all that. Up until today, they've never done it. The very people ba ntse ba bua mo. Ke bona ba one ke ngotsa bona ke re kon re tlo bua gona le ntwe tsena ka kerekeng yaka ene yona commission eo di ena Lucas o ntse bua ka ena o bua ka yena kena na nkeletsa le gona ke bue ka ke ngole le ngole ka lietsa ile ka makgetlo a mane. Commission never came to us up until this day. Mara ha batho bana bona ba ya go bona, then they even publicize it. So ngade ke ngwana mosotho ha o ka tsela ye nngwe o ye re monna ye mongwe a bile ya di tloele di go le ha mo di tla bona hala motata la kotsi. Bishop di ntlha tsena tse ho buang ka tsona kaofela ka lebaka la nako ke batla ho di akaretsa o qosa jwalo ka hore o sebedisa di matla a bo satani o bolaya batho o abita o nka le tšhelete ya batho di ntlha tsena kaofela tse o qoswang ka tsona ha o arabela ho tsona ke nnete kapa ke lesha ke re ke bua mantswe ana ntate tele ke bua mantswe ana kereke ya ZTC hula bua jwalo ka lebaka la hore fela ene e hola kereke ya IPC hula tshwa jwalo ka lebaka la hore fela ene e hola against the colonial church. Motho mo le mong ya motho a tshehang le fatsing lena o shatwa ka dintho tseno a tlishe fatse o bolelle henda o jwa wa bona ana mo SABC mo le nteng ana tulong so di tsong e mong wa lona o tile a qoswa ha bohloko a lahlelwa ka ntle o tlisa abankelwa le thipa ka lebaka la hore fela o ne a phahama ke siki e teng ka ra South Africa nka o balla le dikereke tse tselaka tse kileng tsa ba kgolo tsa bo 20 tse ileng tsa tla mona ka bo 20 century ya ntate Makhenet ba ile ba motlosa ka the same thing ha kereke ya e hola ya mme Manku ba ile ba motlosa ka tsona dintho tsena ba tshwatla kereke ya hae bona batho ba ka ga kereke ha e qale ka nnanda Dibitso la ka di Zondo bila batho ha e ka be ko bitile re ko jwe ntate o tlo ye ka ke tle ke eletse batho bana kaofela o ikela fela police station o fitla o reporte criminal case o tlise ka pele nyana ha ke tsebe he ya boloi hona ho iwa ka yeo ha ke itse hona mang ha o lawyer o ya kae ntate ke go letse le ra le la telle Freestyle ene modima mphani sa ke ka Gauteng nkekebe ka after 32 years be ke tsama ke lo lata Satani motho wa 5 years ke rekeng a batho bona Satani ka kerekeng
bona wa bona ha ke fitla mane ke re fela South Africa nkemeleng modimo ha ka mpha monyetla hore ba mpitse le nna commissioning because nna ne ke ba bitsa they did not come. Bishop ha re fitise mabenkele fela tshwara jwalo fela re tlo neha ba mamedi monyetla hore ba hlahise maikutlo kapa e bang bana le dipotso ba o botse tsona mehe re ke ra dumela mantswe a sa lokang mamedi hle re be puo phara fela he ha re fitise re bile hora ya bosupa ha re bele ro amohele hape le nana o lena la mathumisa tshebeletsong ena ya Lesedi FM re buisana jwalo mamedi le Archbishop Stephen Zondo wa kereke ya Living Waters mehe re o fa monyetla mamedi ro hlahise maikutlo a hao kapa o botse potso ho bishop dinomoro tsa mahala ke 089 510 4589 fela pele re nka maikutlo a ha re fitise tlhokomediso ke ena Momamedi diphehiso le maikutlo a hlahellang mona ha se a SABC kapa Lesedi FM diphehiso le maikutlo ana ke a momamedi ka ho SABC kapa Lesedi FM di ke eketsa jara boikarabelo ka maikutlo a hlahiswang ke momamedi sehlohong sena re qala he mamedi re nka maikutlo kwano mohaleng ke ntate Sabata o letsa le Vessels Brown ntate Sabata le kae ke tswile ntate o na le potso ka maikutlo ho bishop e ka ba majika ka ba potso e tla utlwana fela o tla gala ka hore ntate mo ke bishop Zondo mo hangata ha motho o bua le ka yena le ke bo di hlaka yena a ke ba dumela hore wa di etsa ntse se tsa di utlwa ha ile go commission ni kore ka sa le bopa di ka sa mme he mang ka mang mo ko me tsa di ha itshupi mme he ke mo ka tsa ba le hore ntse tsa di etsa di ke ka ba di na ntate Sabata maikutlo a utlwahetse morena ka re ho ntate Motshwari o letsa le Bloemfontein ntate Motshwari le kae dilo tshwane ntate dilo tshwane o kae ntate hantle le ka ntate o na le potso kapa maikutlo ke na le potso ntate tswela pele okay ke kopa go botsa bishop hore na hangata ke bone batho ba kenang ho bona mo kerekeng gore le gore mofuta wa bokereki o kerekwang ke bontate Zondo hangata ke bone batho ba teng le batho ba nang le mamello e kgolo gore ke batho ba tisetsang le ha ba etswa bo dintho tse leng hore motho ka kelello e kgaphetsweng o ka se di mamelle ke batla go botsa ho bishop gona batho bana ba etswang ha kana gore ntho ya go bo tšhelete jalo ke ntho e thata e ke re motho o iseleleditse hangata ke bone batho ba jalo le batho ba gore ba nang le mamello ka ntho tse ba di etswang kerekeng e hlakile hle ntate re ya ho ntate Chabangu le tsa le province ya Gauteng le ka ntate Chabangu no le gae ntate Chabangu ke kopa botsa bishop ha se kgahla pele e etsahala bothwele la nna etsahala bo 2011 2012 tsona diqoso tse ba mtlosang ka tsona tsa go o bitile o se ntsha matlahane wa o pula community ya vale ile ya lwana so bishop ha gonnet o bane nthe tsalang ka jena ha se kgahla pele etsahala ha gonnet bontate madi ba tsaka ha ka kereke ya hae la nna etsahala before 2011 2013 which means bothata bo teng kerekeng ya hae ke a leboha ha re le bua holo re bela pe re nke maikutlo a mo ntate Rantiba le kae a ke la ka ntate re teng ntate maikutlo hao hamna ntate Zondo le presse di mehlenyane ya hae o nantse o tloa loya di bona ka bopaki ona ha ai itse ba le mhlombe batho aba so go panda bezeng ayo commission a latela ka ena batho we ha le fana ka bopaki o re le tshaba re le ba di ba krase ona ka tle go tla le gona e pela nnete yo kae go yena mona ba dietsa ka fa di ka ntate Rantiba re le bua holo Archbishop re fe monyetla he hore o arabele ho maikutlo le dipotso tsena tse hlaileng me re boela pe re kgonong ka ba mamedi ba bang ile mogatlo o qetela o ka arabela bishop ntate ha e ka be ke di tshwere hantle dipotso tsa bona e fela ke bua ka mamello le tšhelete right kereke tse tsa magwa tsona ntate di hailwe jwang gore di tswelle di mo di leng teng ba sitwe ka dithunya ba loya ene ha ile nna ke tla le re ke a loya gore batho ba ntshe tšhelete ka kerekeng ene ba mamelle boemo le motho ya tsellang haholo lefapheng la religion go tlameile go bena le dintho tse jwalo utlwa batho bana ba ferekane jwa maikutlong a bona o tlameile be o bua nnete ha o bue nnete and all that because
commission create-ile hore batho ba dumele ntwe. Mali o buile ntate di clipping tse di tsa pejana.